تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يؤبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوما سرمدا. اللهم صل عليه ما حيا الحياة أرضا وما سحقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد مهمر خد الأخوان على الندى ما حام حولهما حرامك مسلم. أيها المؤمنون، فإننا في هذه الخطبة بحول الله تعالى سنتحدث عن النار. لماذا عن النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بشيئين: أولا أن يبشر، وثانيا أن ينذر. فهكذا استمرت الدعوة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فنحن نسلك هذا الطريق ونحن على هذا المنوال. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude allah subhanahu wa taala juulen e nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam. haray ko wonata yewtere nden ɗo hannde ko hunde kadi hulɓininde, tawata sikke wala fi mayre hino windi hino anda, kono hara boyi hino wedditi e fi muɗum. ko wonde woni ɗum ko fi yiite hiɗon andi haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe nidira ko peeji ɗiɗi: ko yoɓe weltin e yoɓe hulɓin, ko ɗiɗo ɗiɗi. bashiran wa nadhira. wa akbar ma bashara bihi almustafa sallallahu alayhi wa sallam huwa at-tabshiru bil janna, wa akbar ma andhara bihi sallallahu alayhi wa sallam huwa al-inzaru bin nar. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri mawnude e ko ɓe weltiniri kon ɓaawi wi ko yoɓe weltin e yoɓe hulɓin, ko naatugol aljanna, ko ɗum ɗo woni ko ɓe weltiniri. ko ɓuri mawnude e ko ɓuri hulɓinade e ko ɓe hulɓini ko yimɓe ɓen fii muɗum ko ngeeɗo yiite, naatugol yiite. musidɓe julɓe tedduɓe, wallahi ala hay e hunde ko hulɓini hewti naatugol yiite. yo Allah dande en naatugol yiite. e yiyay ɗum e nder hutuba on, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗon andi ko yurmeteɓe sikke wala e muɗum. hiɓe yurma mofte ɗen haa ɓe maaki: lawla an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala aw ma'a kulli wudu. si wanano fiwata mi sattinan ɗe mofte ɗo, mofte lowɗe, mi hinnayno ɓe a sakfande ɓe salligo yoɓe goso. kono ka yurmegol en ɓe ndaari ɓe tawi kamɓe nelaɗo fawgol en kadi gosa gongol e ɓannugol ndiyan e salligagol ƴettay tan. ɗum ɗon ɓe acciti ɗon, ɓe fawali en. bal yiɗɗo sunna o on noon ɓaynelaɗo makiri noon no wawi gosagol ndeno juula kala ma ndeno salligo kala. ɗum ɗo ko honɗum hollirta ko yurmede ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yurma ɗeɗo mofte kon. nde ɗo yurmede feeñata ɗon. joni ɗum ko honɗum falɗe yewtude wondude e nde yurmede ɗo fop koɓe yurmini ɗe mofte, koɓe yiɗi ɗe mofte, ko tawata ñande dargal si fof immike mo kala harayno wiide e hoore an taw ko honno mi watta hande. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe koɓe makata ko e mofte an ɗen ummati en andi ɓeɗo ko yurmeteɓe. kono wondude ɗum ɗo fof kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe accitali wolugol fi yiite, ɓe accitali kadi hulɓingol ɓeɓe ɓe yurma ɗo hulɓinira ɓe natal yiite. ko waɗi noon aya qur'ana wi en: faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz. kala dandaɗo yiite naada aljanna, hara oɗo mali, oɗo gañike, oɗo heɓi ko ɗaɓɓa kon. wallahi ko oɗo pet heɓi ko ɗaɓɓa. naɓi ha lahara wi'ama an hande kala no adnama feƴƴiri fou
e alhaali ma no feƴƴiri fof ko gerdaɗa e ko gerduɗa yimɓe waɗɗa e ko waɗa. Joni noon ndaare ɗo nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam. Nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam hiɓe hutubude tawi ko fewndo ndiyan no manki. On andi no wodi ko wiyete salatul istisqa, julde yarninango. Ɓe seeni ka juulugol, ɓe yahi yeeso deux pas, ɓe rekili deux pas, ɓe yahi yeeso kadi ɓe rekili kadi. Sahabaɓe landi, ya rasulallah, naraka tataqaddam wa tataakhar, limadha? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ra'aytu an-nara taakhartu khawfan minha. Nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko waɗi si mi waɗi ɗum mi yahi yeeso, mi yiltiti, mi yahu yeeso, mi weeɓitana yiite, mi hayninge, ko ɗum addi o mi rekil. Ɗum ɗo holliri nelaɗo hino wattanno yila, hino renino e ngoyeɗo yiite. Wa kazalika nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e makuji maɓɓe ɓe ndaroyi goɗɗo nawnuɗo, ɓe tawi himo ngula ha feƴƴiti tawi ko pali o nawni, ɓe maaki abriduha binnari fa innaha min fayha'i jahannam. ƴette linsere ɓuɓɓi ɗon, ndiyam ɓuuɓuɗam bakon ka ɓandu makko ɓuuɓanamo, ko wuttando yiite woni ko wifimo, ko ɗum woni ngi pali wi ko nangi moɗo ɓandu ndu wuri. ɗon andi iɗen mari mesurir kon, si ɓandu goɗɗo wuli, si ɓuri tun 40 haray nawnare ari, ka gandal ngal holli en ɗum. Enen ko anduno ɗen en mematu e ɓandu makko ndu no wuli, holliri honno himo nawni. Donc nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ɗum ɗo ko min fayha'i jahannam, ko wuttando jahannama, ko ɗum addi o ɗum ɗo wulu. Wa kazalika no jeeya e ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sifani sahaba ɓen. Nyande goo sahabajo goo himo yewta, mo inni mo ngula e ɗum ko ngulengi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki jahannam nge wullitike, nge wi Allah, mi faalama feccere an goo ñama ndeya feccere, tellement ko mi hawjani yedduɓe maɓe. Feccere jahannama goo faala ñamude ndeya. Eɗen andi si goɗɗo weelama ha, si goɗɗo weelama, ibnu adama taga ɗon, si o weelama ha hatti nokku goo, Allah no andi kanko taguɗo heege ngen ko wiyete heege, o wi bon si a heɓal ko ñama ñamu jiibe. En fo ɗen andi jiibe no harmi ka, kono ɓa heege ngen hewti nokku goo, Allah wi ɗo si tawi a heɓali ko dagi ñamu jiibe, awa jahannama ko nge weela kon kefero, ko nge weela kon aadem bonɗo, ko nge weela kon aadem ɓawlɗo ɓernde, ko nge weela kon aadem mo anduɗa tigi tigi on ko aadem miijaniɗo yimɓe ɓen ko boni, miijani hoore mum ko moƴƴi, ko nge weela ɓeɗo kon nge faala ñaamitade. In parti ñaama oya parti hadi selluɗo, parti goo faala ñaamude oya parti. Ngeyni Allah mi faalama ñaamindirde, walla mi ɓittike. Allah winge mi waɗanima foofangoji ɗiɗi, nanen fota musidɓe julɓe tedduɓe. Foofango goo si ceeɗi foofu nde wotere, ko ɗum woni ngingule ngiɗo o hinder gano wulle. Foofango jahannama woto ko nge waɗi foofande wotere, ko ɗum ɗo woni on ngule ndi wi ko jam adna on fof woni sendude. No faamirɗon noon hina nguli tu woni e jahannama, hinge mari kat ton ko ɓuuɓi ko wiyete zamharir, ɗum ɗon ko glace, no woodi lettirteɓe on glace ɗon. Allah waɗani nge kadi foofango goo yo nge foofu ko ɓuuɓi kon dégage o, nge heɓa no hayfiranange, ko ɗum woni koko wiyete ɗo hiver, ko anduɗa ma sofage fop huɓɓine, jaketije soode, piiji fof fi jahannama no foofi nde wotere. Fi jahannama hinge foofi nde wotere, ko ɗum woni ko nanton no wi'e bifi, yo jaketi soode, yo cuddaje soode, yo sofaji huɓɓine, ha yo wattaɓe soudiyere ar watta fi yo sofu, fi jahannama foofi une seule fois. Tawi noon ngoya sengo ka ngulendi e hino ventilateur ɗo, hino kilimji, hino piiji fof, ɗum ɗo ka tawi ko fi hinge foofi nde wotere. Ya musidɗo julɗo, miijiti noon sa nadama e nder ngel. Tawi ñande goo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe rewi e woɓɓe hino iwlo, ɓe ndaari yiite ngen ha ɓe maaki ɓe maaki ndarolle nge yiite ɗo, nge ko loota nge lootita, nge yona hay 1% e yiite maranange yedduɗo Allah ngeɗo.
tele hiɗen andi en fo hande yiite ko yoni en ko hiɗen andi yiite si naatiɗo e cuuɗi si nge murti hiɗen andi e yi wano golluɓe ɓen ka sudiyerji ka janɗe tappeteɗe ɓe yi mbolla yiite ko honno hulɓinori e yi yawɓe ɓen ka volcan ko honno yiite nge murtinta nge ila comme caangol ɗum ɗo fof Allah wi ko pourcentage par rapport e yiite ko marani kon yedduɗon bon musidɓe julɓe tedduɓe haray fii ko wiyeteɗo yiite wallahi ko hunde hulɓininde fota ko tawata neɗɗo on hino duwa hulde tellement ko tata nge yiite ɗo nge hulɓini jomirawo subhanahu wa ta'ala e hino no gerdi fi yiite ngenno ibnu adama enen ɗo en heƴata yiite few enen ɗo wallahi en watan hay yiite aduna ngen ɗo wano volcan enen ɗo mo ƴetti goɗɗo e men ukki e volcan ko 1 minute o yittake joni noon ko honɗum Allah waɗi fi yedduɗo mo naato o yiite ko o tagete nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki ñiire makko nden haray no fota e fello Uhud ono yewɓe makka ɓen iɗon andi kongo wiyete fello Uhud min mi ƴetti oto takkagol fello Uhud ko fanɗi o ko fanɗi a waɗa 15 minutes harɗa takkade ngo fello Uhud ñiire kefeero ma bonɗo ma naafiqiijo naatowo yiite ñiire makko nden fota e fello Uhud fi honɗum fiyo nge heɓi ko nge sunna lutta nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki guri naatowo yiite haray hingi tekkiri ka yarate balɗe tati guri makko ngi wandi so fe fi yiite on ko hakkil men hay ko imaginay ɓay joni wana ene yangi ɓe ari eropuga e yi par exemple misal tun eɗen andi pay ko moƴƴinta oto janɗe e pinoye mum kono kadi e yi pinere bulldozer andi fof ko pine ka kono e yi ndeɗa honno fotta est ce que on faami ma ɗe machine je tawa ɗe gollirteɗe ɗi laawi donc jomirawo subhanahu wa ta'ala ka tagugol fiyo yiite nge wawi heɓude ko nge belƴindo il faut guri on tigi ngi tekkine ka yarate balɗe tati ñiire makko wotere fota e fello Uhud haray ko ɗum ɗo habbi neɗɗo mo annduɗa ko yedduɗo Allah tabiti e geddi ko ɗum ɗo habbi neɗɗo mo annduɗa ko aaden bonɗo ɓernde ko ɗum ɗo habbi neɗɗo mo annduɗa ko aadenjo tigi tigi jogiiɗo gañanandi jogiiɗo tooñe jogiiɗo angal nunɗal ko ɗum ɗo woni ko habbi on tigi somayi e mum o tuubali musidɓe julɓe tedduɓe haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hutuba maɓɓe ɓe maaki ko ono yo sonnaɓe mi yii ko onon ɓuri ɗuɗude ka yiite par ce que hiɗon heewi yeddendi sonnaɓe landi kisan nelaɗo ko honɗum waɗi siko minen heewi yeddendi mi yeddu Allah nelaɗo maaki la yeddendi komi faandi kon ko hiɗon dullani moodi moɗon sonnajo ɗo haysa addanimo honɗum e de a addi kanŋe a addi kalsi a addi kala ko addete kon habbo ñande waɗɗa gootu wo ko boni hum ma ko mettatamo o yettoma ha hande hay hunde a waɗana Allah min bi yiduɗen hay hunde nafama mi yaaligoy few woni nda fo araw e fasi haray ɗum ko en famor ɗum kadi ene wonduɓe surtout e sonnaɓe dulluɓe ɓen fof goyno dulli par ce que ɗon nelaɗo accano hay goto ko ya macharan nisaɓe maake kono yo jama rewɓe mi yi ko ɗuɗu yewtude fi yiite hiɓe hulno yiite hiɓe hulɓinir kadi mofte maɓɓe ɗen yiite a musidɓe julɓe tedduɓe haray ko wiyete yiite kon wallahi fotno hara tan no woodi moƴƴe sifo ɗen alhaaliji hadisaji e qur'an e piiji ko ari e fi ngeɗo yiite wallahi en hulay kono ko en andu ngeɗo nge woodi nelaɗo sallallah alih w sallam hino hulnoge e yiya joni kadi ko arta ɗo kon sahabaɓen ko honno hulillah wassalatu wassalamu ala rasul yunadi adama yawma alqiyama فيقول يا آدم فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول جل وعلا يا آدم أخرج بأس النار فيقول آدم وما بأس النار يا رب وما بأس النار يا رب فيقول الله تعالى من كل 1999 وهذا هو منصب النار أيها الإخوة المؤمنون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. hara musidɓe julɓe tedduɓe
ngeyite ɗo noon ko honɗum ɓuri hulɓinade e magge e ko honɗum ɓuri hulɓinade hakkunde men e magge. Wona sa hay ko tawata kon ko nge dolni ha kon, wona hay ko tawata kon nelaɗo sifike fi magge. Ko hadis mo wonɗen jangude ɗo, hadis mo annduɗa himo selli ka Imamul Bukhari, hadis mo annduɗa ko Abi Saydin al Khudri radiyallahu anhu woni ko fillimo. O wi ñande dargal Allah wiya ya Adam ko ayyo Adam, yaltini pourcentage ko yiite ngen hendoto kon e ɓiɓɓe maɓe. Pourcentage on addu ko an Adama suɓata wiya ɓeɗo e ɓeɗo yata ka yiite adduɓe. Annabi Adam o wiya jooma mi nani mi jaɓi ko matum mi suɓa ɗum. Allah wiya naam suɓu. Annabi Adam wiya jooma ko jelu. Allah wiya e nder wulure kala ƴettu 900 e 900 e jeenayo waɗa ɓen ɗon fi ko jahannama ñaama. Auzu billahi minash shaitan rajim. E nder wulure kala 900 e 900 e yimɓe 9 ɓeɗo ko jahannama fokkite. Wiya ka noon ɓe luttiɓe yaltoyta woda e yaltuɓe, kono pour en début ko ɗum ɗo woni classement ko jahannama hendoto kon. Aaden goto e nder 1000 o ɗo natata aljanna, ko ɗo woni gagni ɗon, ko ɗo woni heɓɗo diplôme on, ko ɗo woni mala ɗon. A ya tura koye am min hawrata kako e ma, kako e oɗa, kako e oɗo kombo e men. Ko ɗon woni landal ngal. Ko ɗo woni hadis hulɓini ɗon kadi e nder nde yewtere ɗo. Mo kala men yo miijito alhaali mum on e moƴƴere mum nden e ɓernde muɗum nden e ko woni wadde kon e ko woni wowlude kon e ko woni e ñaamude kon eno hittiniri noon fi oɗo aduna. Ndaara an tigi taw si ɓe wi hinɗo a wulure ya ƴettu goto nato aljanna, ndaara seyɗa suusi ƴettude hoore ma. Ndaar ɗon ko han ɗum ɗon ñawanta hoore ma. Yilti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mofte an ɗen senditoto pecce 73 ɗeɗo fappu naata yiite. Ɓe fappu ɓe naata yiite sina feccere wotere pet. Feccere wotere 70% ko jaygol fokkiti yiite. Est ce que ko e nden feccere tawaɗe yo Allah tawara ɗum. Kono ha ko hunde wallahi hulɓininde par ce que ɗo ko makuji nenaɗo e Qur'an. Ko wona ɗum ɗon kon musidɓe julɓe tedduɓe, haray hadis ɓurɗo hulɓinade par ce que en wataɗi jangude ɗi fof mo darnirten hutuba on. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki premier adotoɗo natude yiite. Ya akhi enen faw mo landiki en ɗo wallahi lan andi jabongol ko wiyeten ko kefere e naati la. Premier adotoɗo natude yiite ko julɗo wiwɗo la ilaha illallah muhammadur rasulullah kono yiye joni honno way. Tato premier adoteɓe huɓɓintinrede yiite ngen ko ɓeɗo tato. Goo on ko hombo gaari ul Qur'an, jangowo Qur'an. Jangowo Qur'an ɓe addoyamo ɓe innamo hey Qur'ana on ko wonnoɗa jangude kon hari ko honno. O inna Allah ko fimami wonno jangirde ko par ce que mi nani hiɓe wola baraji Qur'an, mi nani hiɓe wola ko nelaɗo maki kon fi Qur'an, ko ɗum hari mo wonno jangirde. Allah wiya la a fenay, kunta taqra li yuqal innaka qari. Ko fiyo wiyeɗa jangi dande ma no weli machallah hiɗa wawi a hettino ka aduna ɓe wolino na lanni hande a marasna natalide premier nato wiyete ko ɗo. ɗimmo on ko hombo ko almunfiq fi sabilillah walakin ma kana fi niyati illa riya. Finansuɗo jawdi muɗum tawi noon taho entre parenthèse nelaɗo maaki no ɓuri e mawnude ko dandata neɗɗo kon natugol yiite okkitirgol waɗa fi Allah. Kono oɗo okkitirayɗo fi Allah kadi o woni premier natowo yiite fi honno puisque himo okkitirde tawi hina fi Allah. Fi yo wiye tun karno okka Allah addo e mo darno. Naam an kadi ko honno Allah mi heɓuno jawdi, mi waɗi zakka, mi waɗi sadaka, mi okkitiriri fima. Allah wiya malaika ɓen seedte ɗum kono woniri ɓe o fenayi. Ko fiyo wiya hari mo okka, ko fiyo wiya hari mo moƴƴi, waren o hay sa ko jawle zakka ɗen o ƴettano o senditana ɓeygol makko nden kadi nanga lengge ngi yollita ton faami ko joynoɓe malen ɓenni. Allah nangue mo ka yiite. O woni deuxième personne. Itti jawdi mum
tawi nano haniri non few tawi naafi Allah oɗo ko nato yite woni deuxiéme. Troisiéme on hombo ko adotoɓe natugol ka yiite ɓe wonɗe wolde. Oɗo mo anduɗa ko almujahid fi sabilillah, walakin ma kana jihaduhu jihadan haqiqiyan, walakin kana jihadan birriya, fahuwa aidan awwalu man yudkhal nar. Oɗo hiɗen andi no jeeya e ko ɓurata nadde yimɓe ɓen aljanna waɗugol jihad, yawgol kombata fiyo dina Allah kan daro. Oɗo tawi o kombata kono ko fiyon nu ko fiyo o mante, himo dolni, himo yeɗɗi, himo foori o fiɗum ɗo. Hande jihadi ala artiren ka karmakoɓe wajotoɓen ko ɓen ƴettiti relew ko wajorta ko fiyo wiye himo jangi, himo foori, himo hunji ko ɗum ɗo. Allah darnoyamo ko wonnoɗa wadde kon haade ko honno woniri. O wiya min de Allah ko fima mo waɗire jihadi ko fima bayana ko maɗi kon fappo Allah ko fima moɗire. Allah wiya seedite non o ko ɓurondiro e karmakoɓe e fiyo wi himo jangi, maɗum oɗo ko ɓurondiro ka cippiroji ton fiyo nandindin e Khalid ibnul Walid. Allah ya nangemo ka yiite. Woni tato manditoɗen ɓeɗo tato woni premier huɓɓitiroteɓe jahannam. Musidɓe julɓe tedduɓe ka wonɗen darade ɗon, si woni tawi gando Qur'an o daɗali, tawi ittuɗo jawdi mum finansi o daɗali, tawi waɗɗo jihad fi sabilillah o daɗali, ɓeɗo fof ko haɗi ɓe daɗa ko ɓayɓe rewnali lawol, ammo ittali hay fuy, jangali Qur'an, anda hay cortewol, waɗali sadaka, waɗali zakka, wala saddaka, wala salla, walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. An ko honno hikkata ɗo ko awla laka fa awla. An ɓuri wonde priorité natugol yiide, an ɓuri wallahi wonde priorité natugol yiide. Tawɗo on taw an hay ka range ton lato woni fewgoy, an a ɓattaki woni non. haray yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en natugol yiide. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.